Hello, good evening. Northeast Window meeting tabiriba mayam punamakpu charamna okchari. Ngasi Imphal da phongkiba naharol gi thodang amadi huyalan pa pause gi editor gi ayaba lawjaraga pause sing asida phongkiba pause sing pathokchari. Ahanbada local news sing pathokchari. President rule sangdokpada Rajya Sabha na ayaba pikre. Manipur gi crisis communal crisis nati High Court na thokpa order amana madam oiraga thokpa crisis ni haina Nityananda Raina phongdokre. Ngasi pangthokpa Rajya Sabha gi monsoon session da opposition party gi maikaidigi special intensive revision SIR gi discussion chatanaba akanba kholau lauduna khongjang sangsilingai treasury amadi opposition gi marakta karigumba makhal amatagi khanaba yaudana Manipur makha tana lakliba tha asigi tarahumdoi dagi hauduna tha taruk chupna president rule thamnanaba statutory resolution pass tokre. Rajya Sabha da ngasi Minister of State Home Affairs Nityananda Raina House da Manipur makha tana president rule thamnanaba resolution move tawrakhi adubu opposition gi maikaidagi SIR gi matangda debate tawnanaba kholau kaya lausilakhi. Matam aduda Deputy Chairman 𝗔𝗡𝗖𝗛 𝗔𝐸 𝐍𝐄𝐰𝐬 House da Ladiba members sing da House ki 𝗍𝐄𝐰𝐬 𝐍𝐿 SIR ki matangda kholau lauba adu toktuna Treasury ki maikaidagi Article 653 ki makhada pukhalakliba Manipur President Rule Extension gi resolution adu Constitution na piriba matam phawbagi manungda loishil haunanaba opposition gi members sing da phungdokhi adubu Deputy Chairman 𝗔𝗡𝗖𝗛 𝗔𝐸 thamlakpa wafam adu inba tawdana kholau lauduna khongjang sangsilingai Nityananda Raina House da motion adu introduce tawduna Manipur da hauji mayoknariba administration asina maram oiraga Manipur da tangai fadana president rule makhata na sangdoknaba house da lenga ki maikaidagi move tawbani Manipur da thokliba crisis asibu communal crisis amani haina leibak miyam na ngangnariba wafam adu aranba wafam ni haina phongdokladuna Manipur da thokliba crisis asi reservation ki matangda Manipur High Court na thokiba order amana madam oidana thokpa crisis amani Manipur da president rule thamduna mahosagum tangdu leitaba phibamda hanjilaknaba lenga ki maikaidagi pukhalakliba khongthang asigi achoba mai pakpa ama oina miyoi amata si kibaki thodok thokiba leitri masida natana makhata na tungkoina nungsi chanaba khunai ama oina bagidamak lenga ki maikaidagi security agency amadi tongan civil society organization ga wari sanabagi thabak lepa leitana chathari mapung oina ngasidi Manipur da tapna tamna ing tapa hanjilakle hainasu house ta phongdokhi Nityananda Raina House da wanganglingai opposition leader Susmita Deb Tirusi Siba Ram Pratap Garhina Manipur gi matangda pukhalakliba resolution adugi khanabada saru yaroi haina phongdoladuna House ki lairiba rule chani ga yang khaimapan gi makhada electoral roll revision gi matangda hana House da khanakisi haina speaker da daksinki SIR gi matangda House da thokliba charangnaba adugi marakta treasury bands gi Manipur makhata na president rule thamnanaba pukhalakba motion adu pass tawre haina deputy chairman 𝗔𝗡𝗖𝗛 𝗔𝐸 phongdokhi panba yabadi haukiba July kontrada Manipur da lagliba August tarahumdoi dagi makhata na tha taruk president rule extension tawnanaba lenga ki maikaidagi Lok Sabha da puthoktuna pass tawkiba laikhrabani Nupi sing numidangda pung taragi matungda factory da thabak subada lengakna thingkhre Ngasi Manipur lengakna thokiba notification amagi matung ina makhal khudingmaki factory singda numidang pung taradagi mathangi ayuk pung manga phawba hairiba matam asi nupi sing thabak tawbada thingbaga loinana nupi workers singi damak factory chalairiba singna paikhatkadaba thabak singso khanhankre Additional Chief Secretary Textile Commerce and Industry Manipur Government Anurag Baspaina thokiba cherol amagi matung ina Factories Act 1948 Act number 63 of 1948 ki section humpu taruk ki subsection ama b ki makhada Manipur gi oina factory makhal ama hektada nupi sing numidang pung tara tabadagi mathangi ayuk pung manga taba phawba thabak tawbada athingba thamle athingba ase notification asina hek thokpadagi chatnaba haure hairi factory da thabak suba yauriba nupi sing gi damak factory chalairiba singna tawgadaba thabak singi matangta cherol aduna sugaina takladuna hai numidang pung taret ki matung phawba nupi
ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯄꯨꯡ 8ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯃꯩ ꯉꯥꯜꯍꯟꯕ CCTV ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯊꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯊꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯐꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯕ ꯂꯤꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯆꯠꯍꯟꯗꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯍꯟꯗꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯐꯝ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯀꯥ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯠ ꯋꯥꯔꯛꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯦꯛ 2023ꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯣꯛꯂꯒꯗꯕ ꯁꯝꯕꯜꯒꯤ ꯌꯣꯠꯀꯤ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤꯡ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒ ꯍꯨꯔꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯏꯟꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯉꯝꯈꯩ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯃꯣꯔꯦ PS ꯇꯒꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 2 ꯂꯥꯞꯅꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ ꯅꯝꯕꯔ 77 ꯑꯃꯗꯤ 78ꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅꯕꯗ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯅꯕ ꯌꯨꯡꯕ ꯌꯣꯠꯀꯤ ꯃꯈꯣꯡ 15 ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒ ꯍꯨꯔꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯌꯣꯠ ꯍꯨꯔꯥꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯑꯣꯏꯔꯞꯅ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇ ARꯒꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛ ꯐꯥꯎꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯣꯠꯀꯤ ꯃꯈꯣꯡ 15ꯕꯨ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 2ꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯪꯅꯔꯛꯂꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯣꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯨꯔꯥꯟꯈꯤꯕ ꯌꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯤꯡ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯈꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯤꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯂꯣꯜ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯨꯑꯦꯁꯅ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯂꯣꯜ ꯏꯇꯤꯛ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯨꯑꯦꯁꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤꯐꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯤꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀ ꯂꯥꯂꯣꯜ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯗꯤ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀ ꯂꯥꯂꯣꯜ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯨꯑꯦꯁꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯂꯥꯂꯣꯜ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯥꯗ 25ꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯊꯥꯎ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤꯐꯇꯨ ꯈꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ MEAꯅ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯂꯣꯜ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯤꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ MEAꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯂꯥꯂꯣꯜ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯑꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯥꯂꯣꯜ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯁꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯜ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞꯇ ꯊꯩꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯨꯑꯦꯁꯅꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯅꯅꯕ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯂꯩꯕꯗ ꯁꯧꯒꯠꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯀꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯂꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ
Amarom dangasi Russia lengake spokesperson Dmitry Peskov na US lengak puyaning daba fongdok laduna Trump ke administration na atopa lebak singda makoi ga nampuda lalol itik tohonaba hotnaribasina global market ta chauna akaiba lehengani leibak amada lalol itik asumna tawgadabani amasung kanaga lalol itik tawgadage haibagi pautag asi US na pigadaba nati India na apamba mongda lalol itik tawbada US na khut thingzin pamthokti haiki Magna makata raduna US ki President Trump na India da fungdo kiba wafan sing asi Russia na trade ni haina lawi Tawong sing asi India ga Russia ga leinariba lalol itiki oiba mari nampu da kaktanaba hotnabani asigumba tawong asi legal oidaba tawong amani US na atopa lebak sing bu makoi gi makada leiba amadi makoi gi damak thabak toba lebak amagum uba yaroi sovereign lebak sina lalol itiki lamda makoi gi apamba thabak thoram sing sataba yai haiki Uttarakhanda cloud burst miyoi mari sire yankai henba thiba khangdri rescue operation chathari Uttarakhanda Uttarkasi district leiba darali khungang dangasi khangaudana cloud burst haibadi atenba matamda millimeter samagi mathakta apikpa area da nong tasilakpadagi thodok amana ngasi khungang asida khudaki ichau amadi chingninkhai bagi thodok thokhanduna khungang asigi yung kaya khanghaudana chentharakpa turalgi isingsingna chenthakiba amadi chingninkhai duna chentharakpa leikhomna phungjin khibadagi hauzik phawbada miyoi mari sire yankai henbana thiba khangri haina agency gi pauna phongdorakli Thodok asing nungtel pung amaga minute ni fumangarom tabada thokibani khudaki ichau amadi chingninkhai bagi thodok aduna khungang asi taba lambi khudingmak phauna hankidabana maram oiraga mi kanbagi thabak paikhatnaba hotnabada khudong sadaba kaya mayokna halli adubo hozik National Disaster Response Force NDRF amadi Indo-Tibetan Border Patrol ITBP gi personal singna mafam asida yosin kibaga loinana akanba mawongda mi thiba humbagi thabak chathari hairi Uttarakhanda thokiba cloud burst asina miyoi kayagi yum akai atoi thokhan kiba amadi asi anat yawhan kibada PM Modi Home Minister Amit Shah Defense Minister Rajnath Congress President Malik Arjun Kharge Rahul Gandhi na chingba luchingba singna nungai taba phongdok narakli Uttarakhand gi Chief Minister Pushkar Damina fibam asi kupna monitor tawri hairaduna thiva phangdana leiba miyoi khudingmakki safety gi damak thorang lokhatpa haure haiki PM Modi Armed Forcing Thagatuna NDA na resolution pass tawkri Pahalgam terror attack amadi Operation Sindur da PM Modi na luchingba lengakna lawkiba thodang amadi terrorism amasung terrorist infrastructure da lengakna pikiba paukhum thagatba phongdokladuna ngasi ruling pairiba National Democratic Alliance NDA gi parliamentary party na PM Modi taramna oktuna thagatba phongdokre NDA gi parliamentary party asina Operation Sindur amadi Pahalgam terror attack da chenaba the resistance TRF ki lalhoba ahum hat kiba Operation Mahadepu thagatpa phongdokladuna leibak asigi armed force sing busu taramna okay PM Modi na phongdokibada August manga asi Jammu and Kashmir dagi article chahunga humdra lokthukiba numini Union lengak na chathakiba thabak thoram sing masakhangduna NDA gi parliamentary party na resolution pass tawribasi thaganingai ni Operation Sindur amadi Operation Mahadep animak chawna mai pakhi Operation sing asida thamkiba pandam sada chama Bangangki Indiana Makata na Levak Miyangi interest ta tabak tawkigani haiki NDA gi parliamentary party na Modi amasung armed force bu thagatuna resolution pass tongnaba hotnarakpada opposition gi MP sing Operation Sindur gi khana nainabada center lengak na matik chaba paukum pikide haina yaningdaba phongdokki Aroibada international news ta Ukraine gi railway hub oiriba Lozobada Russia gi drone attack ta miyoi ani sikre tarahumdoi hen bana asok apan nangkre
यूक्रेन की नोंपोक थंगबा सरुकता लेरिबा रेलवे की यामना चिनबा मफम अमा ओइरिबा लोजोबा टाउन दा रशिया की माइकैदगी चथरखिबा अचौबा ड्रोन की अटैक अमदा मियोय अनि सीख्रे लोइनना अंगांग अनि यावना 16 हेनबना अशोक अपन नंग्रे हाइरि खार्किव रीजन की मफम चन्ना लेरिबा मफम अदुदा रशिया की ड्रोन 33 रोमना चथरखिबा अटैक अदुदा ट्रेन स्टेशन अमदी अनकपदा लेरिबा रेल डिपोदा का हेना अशोक अपन नंकी मियोय लिस्टिंग यांखै रोमना अतोपा मफम सिंगा समनरिबा लोजोबा रेल हब अदुना हौजिकी ओइना चथोक ससिनगी थबक थौरम सिंगदा चाउना अपन पीरे हाइना मफम अदुगे गवर्नर ओले शिनी होबोना फुंदुरखि टाउन काउंसिल की मकोक ओइरिबा सेरही जेलेंस्कीना थादोरपा पाउजेल की लान असी हौरकपदगी हौजिक फावबगी ओइना लोजोबादा चथरकपा अटैक सिंगी मनुंगदा ngasi अदुना ख्वाइदगी चावबनी हाइरि यूक्रेन की एयरफोर्स की माइकैदगी फोंदोरपदा तोंगान मफम सिंगदा ngarang नुमिदांगदगी रशिया ड्रोन 93 हेना कापसिलखिबा अदुगी मनुंगदा 18 दी न्यूट्रलाइज तौबा ngamki हाइरि ड्रोन 13 अमसोंग बैलिस्टिक मिसाइल अमना तोंगान मफम सिंगदा अशोक अपन कया अमा पीख्रे हाइना पाव असिना मखातारी अतोपा पाव अमदा यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट ना सुमी रीजन दा रशिया ना संगसिलकपा अदुबो मयाकना थिंगबा ngamki हाइना यूक्रेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट की माइकैदगी फोंदोरगली आर्टिलरी स्ट्राइक अमदी ड्रोन अटैक ना मतेंग पांगलगा रशिया की लानमी कया हाटपगा लोइनना अशोक अपन थोखन की हाइरि खोंगथांग अदु रशिया की लॉजिस्टिक अमसुंग यूक्रेन तमना संगसिलखिबा अटैक अदु थुगाइनबा पाइखतकिबा ऑपरेशन नि हाइना यूक्रेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ना फोंदोकी ऑपरेशन अदुदा यूक्रेन की इंटेलिजेंस यूनिट 12 ना सरुक याखि म्यांमार जुंटाना मिखल मांगोइना वारेन याउदना फाबा अमसुंग युम रेड चथगनी हाइख्रे म्यांमार की जुंटाना लेवाक अदुदा डिसेंबर थादा पांथोकनी हाइना पानरिबा मिखल की मांगोइना हाना लेरंबा प्राइवेसी लो कया सस्पेंड तौदना ऑथोरिटी दा वारेन याउदना चिंगनाबसिंग फाबा लोइनना युम चंगदुना रेड तौबा याबगी पांगल अदु लानमिसिंगदा सिनाबगी वाफम अमुका हेना चेसिना फुंदुरगली जुंटागी अनोबा गवर्निंग बॉडी ओरिबा नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस कमीशन हौखिबा इब्राई नुमिता लेवाक अदुदा लेरिबा प्राइवेसी अमसुंग सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन ngakthoknaba लेरिबा लोगी प्रोविंसन अहुमबो सस्पेंड तौखिबनी अनोबा खोंगथांग असिना चिंगनाबा मियोय अमा फारबा मतुंग पुंग 23 की हेना थमलकपा कोड ऑफ अप्रूवल तंगाई फदबा अदु हजिक्ति लेररोय मसीदा सुनतना ऑथोरिटी दा मोबाइल अमसुंग इंटरनेट प्रोवाइडर्स सिंगी खुथांगदा प्राइवेट कम्युनिकेशन तौरंबा सिंग टॉपिंग तौबगी अयाबसु फंगली खोंगथांग सिंग असे नोंगचुप लेबाक सिंगना कन्ना कंडेम तौदुना लागली लोइनना म्यांमार की रेजिस्टेंस ग्रुप सिंगनसु यानिंगदबा फोंदोरगली ममांगदा जस अमा ओइरंबा अमसुंग हजिकना सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट दा यावरबा को निमोनीना फोंदोरकपदा emergency की मतमदा citizen सिंगी fundamental right ता अथिंगबा पीबा अदु emergency लेत्रबसो पाइखलकलिबनी हाइरि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का मरी लेना फ्रांस अमसुंग सऊदी अरेबियाना लेबाक अनी के सॉल्यूशन दा अकनबा प्रेशर पीगदौरी इंडिपेंडेंट ओइबा पैलेस्टाइन स्टेट अमा लेना ममांगदगी नेगोशिएशन अमदी थबक अमता पाइखतपा ngamdana लाखिबा अदु यूनाइटेड नेशन दा इजराइल की अमसुंग हमास अनिगी मरक्ता अकनबा मोंगदा लांथेंगनरिबा असिना पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अदुदा स्टेट अनी थंबगी सोल्यूशन की खोंगजंग अदु फ्रांस अमसुंग सऊदी अरेबियाना मांगजिल थादुना संगसिलगली गाजादा लान चथरिबा असिना पैलेस्टाइन स्टेट अमा लेननबगी अचोबा मरम अमा ओइरिबनी इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अमदी माके राइट विंग लेंगा की मेंबर्स सिंगना निंखा तंबा पैलेस्टाइन स्टेट अमा लेहनबगी मयोक्ता लेबली करिगुंबा स्टेट अनी की सॉल्यूशन अदु लेखिबा तारबदी कुमजा लिसिंग अनिगा कुनहुंदोई की अक्टोबर 8 हमासना अटैक चथरक्तुना इजराइल मचा लिस्टिंग अमगा चानी हेन हातखिबा अदुदा टेररिज्म की थवंगबो थागतुना मना पीबा ओइना थोकनी हाइरि इजराइल अमदी पैलेस्टाइन की
marakta matam sangnadagi unkhataduna state anigi solution leinanaba khanarakpani haukiba chayolda France amasung Saudi Arabiana chairman oiminaduna United Nations gi awangba thaki conference da state anigi solution adubu saugatpa mawongda maru oiba wafam kya thamkibani hairiba conference aduda Israel amasung USA na boycott tawki France UN ambassador oiriba Jerome Benelfort na Paugi agency amaga wari sanabada hausik Gaza ceasefire leiba ngamdriba amadi miyoila kunlom henbana Palestine da famine thokhanba yabagi mami chawna taragiba asina Gaza asi Palestinian gi saruk ama oina thamba honabada aruba phibamda lagli matang asida Northeast window na standok chariba nukthil di paw pathok chaba loishinjari Midiyang tabiriba punimagpusu amukka hana thagatchari Central government ki thabaki exam mai pakke khallagadi kari pagadabano khangbadagi kari paroidabano khangbana hena maru oi Russell Coaching Institute mayang Imphal-da SSC Defense samadi banking exam singi tha taruki boarding ki course hauzaragani mafam asida boarding da leiba satro khudingmak thabaki exam singda written da 100% success oiri mafam asida sakdaraba retired Navy Air Force samadi subject expert singna takpi tambiri boarding da leiba satra sing nomada pung tara ozaga loinena larik pahanbaga loinena pung amagi physical training su pichari mafamasida subject khudingmaki shortcut method su takpi tambiri akagnaba sit masing kun khaktani yawbining basingna mayang Imphal Bangun buya leirakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tawbi hau natraga Akupamarol gidamak mobile number 8289-833-957 da contact tawirau.